Dragi prijatelji, dragi Franci, danas kad Slovenska ljudska stranka obeležava 25. godišnjicu obnove svog grada, Srpski pokret obnove raduje se vašem jubileju, zadivljeno zagledan u vašu istoriju. Rođena pre 120 godina, Slovenska ljudska stranka bila je svedok velikih oluja koje su donosile ratove, nesreće, rušile carstva i države, stvarale nove države. U svim tim olujama Slovenska ljudska stranka opstajavala je i opstala kao slovenska, kao ljudska i kao demohrišćanska stranka odana izvornim načelima Hristovim ljubavi, vere i nade. Na tom istom izvoru je početkom 1990. godine rođen i Srpski pokret obnove. Mi smo, dragi prijatelji, mi smo, dragi Franc, brat, mlađi brat, unuk, praunuk, kako hoćete, Slovenske ljudske stranke. Srećno vam bilo.